Ia kamet basa jo isamla namlenti jun mauli. Ibala klatno na kaneka sla pertei, haka ar pulai terik rempang arajar arpuar. Latep dan buromno, haka ar pesan terik rempang, ha ulum jing tep kabalang presbiterian mauli. Ia ka jingle niam bakadu lapeniat, da Reverend Jeti Kardosau. Ubaderu upastor bakni ia kabalang presbiterian mauli, kabahap ha West Kasihils District. Kumban penkermau hangni, ba isamla namlenti jun mauli. Ide isamla ibang kira song bha, haka kamruai, bat iba puleru ha Shillong Commerce College Shillong. Yaban yan na gani kalenti juga jiyap Henry ladangi yat ru kan long ka jingkemen lada kumak tiri jom lei ko ka bakodora kamat utrai long ka jingyap hirup kui ide kon iba i jong pi ikon sil jong pi persa jong pi haga kerta kamadang kat tetap kat kendai sena ulei ibet ban sim noi seldi ila yat ya kalenti yat aga jing jong i ikon samla Henry kendet kebo bulei ula ibet ban sim noi sadi haga por yego pi ko kemi ka sambaro pim boy kan mau Henry bulei ula ibet ban sim noi sadi ta kum ibreu yimla kamda puslai ban kamda pipe don isil tu yegata kam tam bihe kami kebala pun kebala kha kebala penhe pensan kum ni is no tho ye kata yung hak na pipe donut kana si kat lembat ini kon kado ba ije jong pi kajing yang kan omam yanuro barok nangi yaban ya kan dengan lenti juga jing yap haka jing im